Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for a $1 Million Amazing Story 2025. Dito'y Lagkip Di Napalabas. Ano ta ko na yun, tatang? Eh, susapoy ya. Di ko na ni engineer nga karibal mo, ti panagayat mo, panagaran mo kini Susan, kahit pinaltugan da. Kanya? Di metaya, kung namidi nga awanin tinamnaman pa kini Susan, isungin sarding mo tinangarim kang kuwana. Tapat siyem, nga ni engineer, ti kayat na. Oh. So nga, ganyan. Kaya mo midi kita kaya nayatdan. Yung jakla mo ano kaya nayatdan. Nangigmiti radyo, nga riding in tandem, nga pinaltugan da ni engineer. At nga pa kayo naigan na, tatang? Iti panagarem na? Kiniya, Susan? Ay, kadya ka mo asumbatan da ita. Ano nga mitirason, no? Apaya pinaltugan da? Awang kano pa, iti amuda nga motibo, iti panang paltug da kang kuhana. Kaya maduman da kita ngata-ngata hunog haka-haka ko na da. Baga no, damat anomalya na diyang engineer ta da substandard nga proyekto na, no? Ghost project na. Kapit taga DPWH saya. Magkongkontrata ka no. So nga, duwa ti mabalindang pagpilya, no anya ti lead, no motibo ti panang paltupaldug da keng kuana. Posible, nga gapot ti kina engineer na, ken kastamot ten, posible, kamay panggap iti panagarem na kini Susan. Manong nemi na asot tinadagsen nga sannaay ko. Wen, kinapudno na manong, malakayan akong nga baro. Kaya nag-aasawa amin ng digiti talo nga kaabsat ko. Dua nga babae, ti Adjek, nag-asawa dan. Kastamat ten si Maruno, nga nag-asawa ti Burdek kapadak nga lalaki. Kaya siyak lang di kadandan na datatang kininanang manunemi kit idi pa lang ibagbagada nag-asawa akon. Kahit ko magtatalagan ti mga asawa. E dito sa timay isang aldaw manunemi nga panagpaburas ko kaya kiti produkto nga natin. Nakita ni Susan. Damo ka magita. Kaya dito ko nga namamu manong. Tagakagayan ni Susan ket anti nagayam ni Nana Sabel, anay kamang dito lugar mi. Nakabakasyon ka no. Nabanggo pinasyar manong nemi iti karabyan dedi panakamamok kang kuhana. Indaton ko't panagayat ko, ket namuak kang kuhana, nga awang kanumat boyfriend na idya kagayan, nga madot agar arim kang kuhana sa jay. Aging ka, nga timay kadua, manong nemi nga panagpasyar ko kang kuhana, na amuak, nga dagayan tuwa karibal ko. May isang engineer, ken may isa nga businessman. Nabukawan ng tinamnamak manong nemi agsipud ta siyak lang iti kanunumuan nga agar-arim kang kuana. Noong panagagetak ng traken ti dingwen, agmula tinateng ken na fruit trees, ken nagagetak iti talon. Ngayon, kaste ko nakitay ken itatang manong nemi nga naisarden ko. Itinapan ng pasyar keng kuana, takaslag dinamag idin, nga ni engineer ti boyfriend nan. Ngayon day dyan, manong name. Pinaltugan da ka no. Iti mamuak manong name nga saan da, nga napapatay ni engineer. Why? Kaya tuloy da manong name, iti nag-imbestigar, ni sino talaga, ken anya ti motibo, no apay, nga pinaltugan da ni engineer. Laging ka manong nemi nga nagbakasyon nga madayon nagawiden ni Susan sa Jikagayan. Awan na pulos idin tinamnamak manong nemi nga agsubli pa isuna. Laging ka manong nemi nga timay sa nga aldaw. Namuak nga damanin ni Susan. Napangkumanin pinasyar manong. Kapot ha, talagang kurso natak una isuna. Nakigtot manong nemi iniilokat na tiridaw. Dado?
Sika. Wan siya. Apay. Ada ka din ang namay mo sa baling nga umay. Mang pasyarkin ka. Ako, mat ka di Ngem, ti amo ka kinisardeng mo, ti mangarim kanya. Gabot na mabuteng ka. Mabuteng? Ano ko at kabuteng ko? Dede na pasama ka ni engineer. Abayan niya kami tinapasama kayong kuhan. Oo, hindi na mo ka mo. Di ba, napaltugan ni Sona? Gabo ka di keng ka? Tsaka mo. Apa ko mga gabukan niya? Ano manin teta? Rambutan manin? Atis ka di manin? Anin? Guwapol. Kas kadakal ti guwapol mo. Si Kauman. Basila na ita, kontra ti guwapol ko. Umay sama na ka. Nagyamanak na siya ito. Agtugaw ka. Ipatpatig ka na talaga, Susan. Uray, nung pakatayak. Ano ko na? Ipatpatig ka. Sana ka mubuteng. No siyak man ti sa runuda ang paltukan. Nada ka di pa kinainaig ko. Iti pa nang paltugda kin engineer. Anya mo, baka no, ada tao nga, mayat mangpadisi ta sinuman nga mangarim ka. Isang ulitek, ay itan ka unay tinapod no. Uray pakatayak. Sige. Tapno, malpasan di amin. Sige. Aklo na konti pa nagayat mo. Hagpaiso! Kinunak manunay mikit inarakop ko isuna. Sa ko namalan, dagiti bibig na manunay mikit ninanam ko, dagiti nabayagan nga rapaapek nga mananam nga bibig mo. Umiyanak. Saan? Kunak malano hanggang mabuting nga matay. Ita, tagay na ayatan. Baka adad nga delikado ka. Uray pakatayak. Ilaban ko't panagayat ko ka. Hindi ba nagawid ko manong name adda ng balangan ti pagnaak. Isungin sardeng ko ti kurong-kurong ko manong name. Hindi, tatumsagak, tatnumapang ko ilisi, tatakkalapong dol, nakigtutak laingin. Hindi adda duwa nga lalaki manong name nakaigam iti pang-or. Kat umay dakon pang-oran. Uy! 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 Tingkay ng igan, pabagayam ket sumagmanulay nga paset ti pagkasalitaan ni Dado iti Ilocos Norte. May kadwa nga pagkasalitaan nga tay pagpilyan para ti panakapili ti best letter of the second week idi bulan ti October. Idagtultuloy nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Amazing Story 2025. Babayan ka ni Reynaldo Rey Fiesta di Honolulu, Hawaii. Kendi programa tinga lagip tinapalabas iti Action Radio DCJC Lawag. Papagayam ni Manong yu anemi detoy Nemi Ruiz, host ti lagip tinapalabas. Kaya no 12:30 kinganat alas 2, isudto ting kay panakangeg ti pakabuklan ti pakasalitaan ni Dado. Kaya ito dinggen. Uno i-share ko ti programa tinga lagip dito lang page ni Paring Ray. No madama ka nga buy-buya, pag-share, paki-like, no saan kayo pa nga nag-follow iti page ni Paring Ray nga Ray Fiesta Sentenciador Award, paki-follow. No may upload tunda ito iti YouTube channel ni Paring Ray nga Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award YouTube channel, paki-share, paki-like, ken kastamatan nga ag-subscribe kayo kuman. Ipalagip dagiti grand prizes no da kayo ket mairaman ka dagiti grand winners. Grand winner ti champion umawat ti 50,000 pesos. First runner up 30,000 pesos. Second runner up 20,000 pesos. Third runner up 10,000 pesos ken maysa nga special award nga umawat iti 5,000 pesos. Okay ba? Dagiti panakapili, panakiwaragawag ton digiti mangabak. At ito yung agbibo ka na tayo ni Erlinda Panterosete, ni Teresa Balmaceda,
Norelin Perdido Tamalay, kanda dumapay nga madamang magbuybuya kada tayo, inte man na pagyamanan nida, kas kini Mr. Aurelio Fiesta Jr., iti Hawaii ni JCP Bumanglag, iti Hawaii, Erlinda Stabilio, iti Hawaii, Erlinda Panteroset, iti California, Norelin Perdido Tamalay, iti Bahrain, ni Merly Bira, iti California, Dave Rapilio, Agtang, iti Vintar, Opelio, Waghawisan, Train Agpawa, iti Lawag City, Joseph Inistango, Marilyn Tamayo, iti Sulsura, Bonifacio Loring Ventura, iti Las Vegas, Nevada, ni Paulina Balwalwa Bautista, iti Waipahu, Hawaii, Wilson Gawiran, iti Nevada, Las Vegas, Nevada, ni Femio Corpus, iti Kilin, Texas, Shuni Asuncion, ni Bobby Palada, Lynn Milanay Alvarez, iti Singapore, Gilbert Pasqua, iti Los Angeles, California, Ellen Cadiz, iti Kauai, Hawaii, ken Dumapay. Salamat po kada kayo. Kikita sa dumandamdama, Dirmanong Nemi, iti Dirmanong Nemi page. Thank you for watching.